security is very important. The light and the helmet, light here and here, is very important for the security of the cyclist. And the casket is very important, and you are a crash. Najpogostejše kršitve kolesarjev so napačna stran vožnje, nepravilna površina, vožnja brez rok, vožnja s telefonom v roki. Policiste kolesarje na obali lahko najpogosteje srečamo na plažah oziroma po mestnih ulicah v mestih kot so Koper, Izola, Piran.